those links. Kajing bamla jangka Seng Kongres banjab wat Tang Kawei ke Syukiru ha KHADC kalak pen kuslai ya ke Seng ha kaba State Working President jangka Seng uba pensngan NCM ulaong ba uba Vincent H Pala unong yalam jangka Seng ha gajela udan kam ban bishar biang ya kinong yalam jangka Seng ha gajela bat ban wat ikidau tanrai jangka ni kejing syarem hadian kejing bamla ban trebha ha ke election MLA ha usnam arajar arpolai bat ha ke election MP Haus Nam Arajar Arposau. Kaseng Kongres mentak la Shimjing ban jam syakman. Uba pensngan ula banjur ba kaseng kadon kam ban ngam celiu ban lap ikidau tanrai jengkejing bomla ban treba ha kani ke election ban chiet nang mikmat Syaki Autonomous District Council. Kung decision ba din ba laram na duka hagamele ngiram pun ngiram sa MP jimi sa lain ki MLA Mungkin lalu dari siapa bersedang, ini suara anut, ini sesanut, ini selain itu orang Arab, plus kondisi mengenai berapa jam minut, plus kejadian mana election, dia nasuh bahwa ketika jisuki klik orang yang berkat, dagui berkat.